no woman share kotoko fimo. Yina yinim enijisem ya nano ebaye ebeda aponso. Enu adampo ana nyina yenya ntie se kotoko hene maame abeka ne nsa santeman maame na chese wo se yehwe na didi kanditi na ostumiti bi edi be no faye na yecha e otosu minu na yecha no otosu minu de msese de tie bia dodi kan abako enti na ba se dia na general phone be boy na yakohwe Asantehemaa na no ma di kan abakro ade abepem na nahema sabre wabaso Asantehemaa na emu no na ye ba behwe ye cha ndodi kan no ne ho asem kakra yefiri hono mo a na chese yetumi nsoso ede ye ono so abai ede ato so general e mo akwa aba ne na ho ye de nyame adaroma boko yo eda yehu ase yanhwe Asantehemaa ye chodi kan ansa ne wi ayaba Asantehemaa hodo ni nyina so na ye chodi kan no edi ya ne de be kan ye cha odi kan o kan Asantehemaa mienu a omo ehi amanyosem pa ewo Asantehemaa mu omo ya amanyosem na odi mfinhia de oso bra ofiri mu no obeya Asantehemaa 1880 eno ehema akopem 1917 enra me yemfunso bi twro no 1884 ma hu san ko bi so sanfonso kwa na mo twro na mo se hwa na fi bai na date am ka so ya amanyosem ne se na ni eden enti otu hene ya hini wuye okontokwa mpirenu se na batimi ama ne ma adi hene ne ma mema mienu na ya Asantehemaa eye ne baba ma na efe no Kofi Agyeman a obeda ne Kwakudia kuma ana Kwakudia the second ena ne baba ma fofora na efe Akwasi Agyeman Prempe a ono so beda ne Kwakudia Saimu che obeda ne Prempe the first na omu na ono ane ma owo mamu dumiensa 13 ne ma no yes mamu dumiensa 13 ntine ba otoso dumiensa no 13 born ne efe no 13 born na 13 born kan otwimu edusa ntine ba edusa no ebe ya Asantehemaa a na efe no Kwadi Adam the second obo ya Asantehemaa fi 1917 kopem 1945 oh okay omo no mo se we Asantehemaa so watwa bra no ono no ehema nyina no owo in fact owo ne ba edusa no ehema not yakonya so no wo edusa not yakonya so no wo edusa okay na ne manka ya edusa nkwa na ye hema ho ne ba na edusa nkwa na hema na ne ba baako akua abakoma semanka din ya na de ba Otumfuo samrane ono ne ba ene de be friend Prempe the second de ene tate akua abakoma ba sei akua abakoma no ne ma me ye cha na ono no de ama hema na so ne ba be ma ene Prempe the second on so bi di Asantehemaa okay that Prempe e ma me ne akua abakoma na akua abakoma ne ma me ne ye cha no ma me ne ye cha ntine de san yura ma ne no eso ono so ma me no se onam sa line ko ya so line so okay yanhwe mu mema no ye cha the first ne ba be ma bi andi akọ ne ma mema mienu Kofi Agyeman a obede Kwakudia kuma Kwakudia otos mienu na eno ye brofo anansia na ba kan no na sa na kan Kwakudia kuma okay na Kwakudia second sa na kan otwi mu a Kwakudia kuma na Kwakudia otos mienu sa kan Kwakudia esan mu na brofo na abema esi kan Kwakudia otos mienu sa okay kan twi no nti ne baba ma Kofi Agyeman obeda na Kwakudia kuma ene ne baba ma Akwasi Agyeman Prempe on so beda na Kwakudia esan mu omu nyina no me ye cha ne man kasa ye cha ye hwe ye list so no toso sei wa na otoso du 10 wona ya Asantehemaa otoso du ne se no kwan chesa o 1917 nti ne papa mu no obi ene ho ana wo ho sa abre na owu ye na oda so ti ase sa abre so that is ase kra se bibia na adwene me can yes no but me can in terms of numbers numbers na say we 15 until 10 there na enim say the otoso 14 so anchesa
No, okay. I feel young shots in Sunny Asantehemaa did kan ya bepem 15 years so na yenhwe. Asantehemaa odi kan e friend no nyakukusi amwa. Okay. No ye hema da dansa na Asante ba. Na so ye sha se fi be Asante ba e. Nti Asante ba 1701 no na ye hema. O ye hema no ye opokuare maame. Ena na osan Asantehene e wo faase. Asante no se tu no wo faase. Na so mabre kwa so no hema bia ye o hene maame. Nti no ye no wo faase enso osan ba ye ne maame. E bro ye hema nti wo ye ne maame. Nti ono no ye hema akopem 1722. Okay. Ono free wono. E de nya Asantehema otoso mienu. A na efre no nkatia ntim abamo. Oba. Eh. Onso be hema efri. Ye oba Asante a be mentimi nya ohene. Hema. E no ba so ntimi nya ohene. Me who say other tribes ni o man bi sham. E ma timi be hene. Ba ten ha no ba ntimi nya hene. Nti we ya hema. Nkatia ntim abamo. E be hema free 1722 kopim 1740. Nti ono ne ko ye ati no. E na benya de otosmensa ye fe no akuafriye. Akuafriye ye hema 1740 kopim 1768. Na ahema mensa mabomudin nyina no. No mo ya Asantehema na so no mo ti kokofu no mo di o mo. First three no. Nti na Asantehene ti Kumasi no mo me Asante kokofu. Okay. Asantehema otoso 9 no. Ono na efri na abreso no Asantehema ebetna Kumasi. Fourth one no hwan no. De otoso 9 no. Ono na yakuafriye ne nana enye ne ba. Ne nana yakuafriye ne ba na efe na brefi. Eba. Nza brefi no wandi akonya ni. Debi. Okay. Eba ye no no ani. No the man ba. Nti ne ba no na efe no kwadu yado. Na kwadu yado on the first. Na kwadu yado no na ne papa Asante Mampong hene. Ena okoware Mampong so. Ewo mienu e mo hene ni wuye na dobedi na ade no be so be ware no so ware no. Ena obetena Kumasi no be di hene no. Nti wono oba no odi mfisi adunkon 19 years. Na kono do yadom the first. No ma mienu. Nti wo mo se obi be hema a so twabra no. Omo ntini akonya ne eto a ohene wo hu tumi se oyi obia wo abusan mu se onye ohema nanso o tumi ni nche so wo de ni tumi no e hye omo so de o ye ne se se na be ya de ni ntokwa bia nsi no o ma ye gentleman rules bi ofie o se panyini wo ha ye nsan na ho fa nkoma akura ndi o ma ye ne se akonya to a mpanyifo no na to omo so o ma mpe omo mpe so mbedi a na akọ omo ma so omo mpa na afa akom na so ntiwe no to ye no akuafriye atipenfo na ampere no person be di hino ene ko omoma so no omoso mpe ansa na ko omna na so na ma kwadu yadom be di nti oba no na wawo mienu obetena so wo mamu nwotwe kan ho owo ne beto so duba akoro no fa so du ye yo general meba Cecilia Basoa de ne comment bi aba wa hanu ba ye beba no so sisi enti gina so miwie we know a change story no or say good afternoon general please I've seen some video of substitution grant from the Bono Regional Chiefs Judiciary Committee to Brekum Traditional Council. Please can you explain to us? I think sir let's make one say about that this year Bono Regional Chiefs they are released. I'm not sure it's when by any na the beba so ho na the beba so actually ba kakra quick one say Bono Regional so wonu ma dey friend no injansi there bia because someone man come here do mu yi say wo chiri kokwa ye ni de ye ni nima wo chiri body a esonson a ye pe body a substitution grant is na chira na substitution grant chire say ye ho aye hu tie de ba be bia ejidi say obefa ho na ye anu akwahe they say omo hwe hwan enso mo ba zo mo hwe Brekum hene ma omo hu no nti omo de ho Brekum hene ma e bonu de nti omo timi nko na ni because nipa na no de asem ne ko no ye ka bi wo mrem locus chire say locus chire say I was say uwo tumi
ansan what me edi bibi agina so akomrem okay enti me say no ya fan say yesi Asantehemaa no ani ho mani ho tudie me ho ya ebia me fie ho ni a ho na metumi di asem ni court okay wo ye konti hina won ka busuan ho nti wo no wo tuna pen sense right now we are not talking about konti hina this is the family bi na na one chain bi no a there be family na one chain no omo e ka family no according to omo ka omo ka family no ho a me ba wo ka family no a wonim de etere akonya ta ba ko pe na oso di akonya some of the family no pekra na nkopra akonya na so ba ko na be di akonya exactly enti wo ka ho a wo ba gina ho no ohema no de wotumi so yi nipa so ni meanwhile mo dwa to awaje it means you are family members no yi wi a no ano no menu mi ne kopra akonya sesia ho ye mi ntumi nya hene wamu David ede be ma ba ko ne bedi ede de ma wo ho e bia me di ya ho na me di ya no nche se na no de ni aso wo de nto ya asem no so but catching background say bono region no me sure say ye ni ade be fe no injunction ho obi class injection ye ni injection bia bono region ye ni injection ho na omo ni injection dey see osampa no omo ni injection o se kra so hene na kra so hene no onya dey say o sa ya pele be church ensem some say brekum kra so ti nkofo no ba pre akonya tete kra so fo no ya de hye na ono hene no na nya de hye sa na hema no nyina ya de hye do ba pre akonya na ogina na ma pre akonya ono so ya de hye ntina brekum ahema de akonya no in person no no in question no onya de hye dia in question obi do ya di kro kra so no akra so di kro no nya de hye onya de hye oh okay na o te brekum hema no ba ne kra so ba panyin na but no fa be ma ne ka ho sa ya de ma no keke asa me tuzi ana ma no be hard ne fun ase kokobe akonya bi atena so ma be de bi keke e o so me jimi din bra me din ti o metwase a kraso no omo ye roy omo ne brekum ahima kraso na omo kraso omo ade say di hene wo brekum but the person of the ochin or hene otuzi ya no enya jiti oh okay nemo abusuani mu nyina wo kraso no omo ana abusuani msa wo brekum enya abusuani so na kaka kraso hene wo menya betena onom say na ahema say ono nko ano mayi na film because onye wo mabusuani nti na ahema na abusuani aka including the corporate akonya nyina no omo nyina ya na ahema moja nti na ode dwanto ba oje enye ono ode dwanto ne ba nemo de ade dwanto ne ba ma no na ede hye or see he was the one who petitioned the kraso hene. Who petitioned the Cross Hene Sisi? Because he was the one who petitioned who petitioned that the Cross Hene. But the entire discussion, we should have because tomorrow, but you not much na you share studio. But we need locus. Look at Prakunya, ni part until you say na hema ye yin. Ono kwa na person ya Asantehemaa. Ni be bre na person mu yo. Ba ko pa ni bit me yin. Nti yin wi a the fact that you this ojan to an say we this. Eno ano no. I think say the watching say Cross Hene na petition. Cross Hene mom na e de brekum hema call we. And I'm just ono hu no nti na ma say no brekum judicial the be no so I think that I'm seeing and see someone injection. Injection. Means someone injection. Is there oh me antisi nyam watch na ye be full story of brekum and the cross thing e be mo no ni nyina e be ka ho asem na petition so kan ni nyina near your full story e dey amamo nyame ya do much na general say thank you yes sir that's a surprise see nyame show you general yen ko de na ye kan no ndi kwadu ya don be hema 68 no 1768 no no 19 years no awumi no oya hema no o maako nwotwe oba wo de toso nkono na nke be ne be toso duba akono e na ode train ne nkwa na ono so ne man nine e be ya Asantehemaa kwadu ya don the first ne man nine wow for ni na not so no mdi ya na da bi ba ko be di ni watch okay wow ti training na beto training na bisa na hokoi me no san hokoi o ko na third one net so oh okay ti ne ba o sai kwame panini e be di hene 1770 to 1777 to 1799 and ne ba opofu fi be di hene 60 days
Hey, 40 days na nine. 60 days pe. Na edusia. Are. Be ba so dachi. Owu ya no kra na man for jeans bi na tu na duro ne be ba so. On e friend poku fofie. And yeah, the master so mo ni di film ke ye short sa. No achi no yenya ne ba otoso me sounds bi di hene. Ono so de o se tu kwa me sibe achi bonsu be so ni din so no ono se friend no se kwa me kuma anase bonsu panyini. Sana na yesenya ni watinya o se ya wakutu. Nti ne ma nine ne be di Asantehemaa. I see. You call the fifth one. Nti kwa do ya dom no. Odi hema no. Ewo Kumase, one ni podi kan be Kumase. Na obaaye no na ne wofa etu kwan no na ne hwe Kumase so. Na ne wofa ne hwan. O se kwaju okun awia. Se kwaju okun awia. Asantehemaa otoso 9. Ahaju no wada wo ma. Mentwa no. Na Asantehemaa na kwadu ya the first ne di kan eba Kumase. Ebebu Asantehemaa. Ndi sa abre no na ohene fam zuzo e. Na ohene so na kwaju okun awia so baby fofo no so di bu ha na kuku. Na only no no tikuma. Se na sa on kopim se kwadu ya do be na ka Asantehemaa de. Ono tikukufu na Asantehemaa tikuma. Ese Asantehemaa not Kumase da. Oh okay. No na breso no ni di kan de Asantehemaa be kan. Ba no Kumase. Be kan Kumase. Okay, yen trust. Enti na ne wofatu kwan kontokwa no so amanyasem no ofie. Enti ye to aso ma obey very powerful. In fact, oware strategic aware imprenum 5 times. Oware imprenum. Wone ahemfo miensa ware pen. One etitiri mienu so ware pen. Enti na o very strategic. Onye ahemfo miensa. No about to ni mema miensa wan. Debi oware no aja oware imprenum. Omu na ahemfo. Oware ahemfo miensa. Sa num no na ahemfo miensa ka ho. Etitiri mienu so ka ho. Okay. Etitiri mienu ba ku fras koroma mpo ba ko so no yopoku ware o ya Asantehemaa ne na. Nti ono na breso no politics America so ye pa no wonim se woni Asantehemaa di si ani amedu ba bi no ono no hwe ya no ntimi odwane kotena kokofu kakra ana ko boa ne ho obae no obetete Asantehemaa na ma Asantehemaa no so de ahomtie ekotena ono so nonya obae kama bi se wada ko se hwan mo bo so ko se ne nchen wo dwabe na for person be Kumase bi ebedu ba for the continue this wa ma Kumase am chejira de a o metu na des no so nkremosoma ba ne mu ntina ejira twa ne sana no person be ma for him Asantehemaa no de sa skadwa ne ho ne ma nyina de betu ne ho ade so betu ne ho ade si wie no ma okowu ya na ma for kuraje ne se bia na ebia bibi mu orem. Okay. Na ode ne ba foforo edi ade opoku fofi ode ne di ade obedi ade na ape na jama for the ntokwa tata no ema nkranza for ne boa na kontokwa odi kunu ya nche na ofa so ye ema na man for dwinse ebi kura na osai kwa me panyina wawu no ena ne saman abe kunu ana se osai kwa me na ode no habo nkramofo bi nkramofo no na atu na duro ahunhu ena etimi akunu no ena afi ono so kwa no na osade ne ba foforo osai tu kwa me bi di ade sa Asantehemaa nti kwa faso tumi gina ya de ne mba me se di ade ko ga na fo ifa ne ba odi kan odi ade ne ba pes na hin tu so ko ni suta ayo wan jomo mpere ema o kan se man pon hin be kuma na ne ba ni ade man pon hin so kan se o yes so wa no an so wa ndi a no so mo ano ema o nanti fi kuma se ko man pon ko pa na so asa man pon hin be kuma na sa man pon hin no an so di wa be di na ade no eba na ye pra kunya na man nti o pre man ne ba ema ne ba o se kwa be di ade nti na to da frame man pon hin se wa hin se the man pon hin o so ware ne friends am kan tanka o ye strategic aware bi ma o ware a ne ma kese nkunya Asantehemaa emedu ba bi na ne ma na di ade wa Asantehemaa be di I see. And yeah, the can do them the first no back could do for no what they pa. No on na from cra. I see. Young to see. The fifth one. Enti kwadu ya dom ewu
ɛyɛ 1809 1809 owuye no ɛna ɛde ne nua ɛba akosi adoma ebedi hema ɔbaaye no ɛyɛ Asantehemaa ɛba ɔsɛ tutu amias bebo nso ɛkɔkɔn no ɛwɔ German na nko ɔyɛ dɔm atia no ɛfɔ ekutu no Asantehene ne baaye no na ɔsɛ saa na ɛtɛ de a ɔntwema ɔmutu ɔna do baaye ɛna otu no fie so ɛyɛ Otumfuo ɔno hema edi kan tu tutu no 1819 otu no na ɔde Asantehemaa dada wawu no yɛ kwadu yadom ne ba ne fena masewa abɛyɛ Asantehemaa abasewa baaye wa nkyesa ɔbɛyɛ hema 1819 ɛna owu 1828 nti deɛ ne tu no akosi adom ne tu no oh okay ɛna ɔno ba 18 akosi adom de ukɔɛ na masewa baaye kɔpem 1828 nti ɔno wu yɛ no ɛna nya yɛ adu fie ɔno nso so ba fi 1828 ɛna ɔkɔ 1836 nti ɔno ne wu akyi no ansa na enya ɛyɛ afia sakon ɛna ɔno ba ɔno bɛtena so 21 years from 1836 to 1857 ɛna ɔno no ɛkɔ akyi no enya afia kobi ɔno nso na wɔyɛ babunu kakra ɔno nso tena so kyɛ wɔn wu akonya no ɔno nso etu no Feel could be the first. Obey hema 1857. Ono ane ba watim na wo no ye chan. Eye dom tu no. 1880. If you could be by your chan too. If you could be the first. Ne ba ye chan the first. No na ye chan the first. Ne be two no ame. Intena ye chan no ma me na feel could be the first. In fact na kwakuri ano ya Asantehene from 1834 to 1867 no na ne wofase ene afia kobi ne wofase ne Asantehemaa na wosaka no nti ono ekoye no ene afia kobi de ono ne ba ode ne ba kofika kare be ya Asantehene nti afia kobi ban ko lusu sa grant in 1874 no ehon ka ne ho ani gwase no ne bi no mo gina so bo ne ko du tu ma ka ho ni tu ni ba no 1874 esa no de no sa de ne ba tu progress na so ne friend o se men san bonsu ka friend bonsu kuma ono so ye friend na penfa ono ma penfa a penfa just half thousand or more than 500 or more than 500 we are starting for 8 years but more than 500 na ono no so tu na de so sa ba so nti ono ebra mensa bozo be Asantehene no 1874 no be 6 years time ena Asantehemaa ne ba etu no no be fa akonya no okay nti ono be fa akonya no 1880 ena later no said na Asantehene o se mensa bozo handle sika kokko sem no ene ntokwa na odwane ho no mtu na de so se oyehufo 1883 nti eno ni nua ba na tu no nua ba tu no ye no ye suppose ode na ba di ade ene bi mso so mo mpene ene ye twema mentwe nti twema mentwe no edi be 8 months ni Asantehene na sa 8 months ni mo no politics e ko mu nya agoro ye fra Asantehemaa council meeting na bi wu okwan so na bi ira okwan so afi ne bi tutu nwura mu ne sense be duwa bi no ena ya cha ne ba Kofi Adjuma ebe ya Asantehene ena okofa ono ne di ka okofa obi akonya din a obede kwakudi akuma I see enti no am ye funso na mpotro no say 1884 but oba 1880 because ono ne tu ni nua no ena ono asan ye politics serious politics corporate alliances ne enmity and odi na mu na odi be nya friends no odi be ye odi ni nua odi ono ane ba be system na from sa ntana ye chenchi no ana ho bai ye cha de ne time so be bresi ye ono ne time de ko Seychelles no nti ko wu Seychelles ye cha no ko Seychelles no
And then tell me into hono ko ye. oh Into wo ye association no. Be 1 month and some most message e dey aba. Emra o me hye. E dey ne ba adusa. Esi nanan won achi. Asana later prempe e ba Ghana. Adusan no na kunya din kese. Kwadu yard motos me. Oh okay. On the bus 1917. I copy 1945. Okay. And the history repeat pa no everything some I call for say shows in some be aba because na na year the second na be. It's a the ebe ko yin chipa. De wa be no. Ne na pa ne year cha no. Nso ne na ema me ne year cha no. Tono na nimpon. Odi ato de do come on. Yeah. You know ento aso. Enti o mama ka say ohima no e wo so twabran. Year cha ba no a young lady. Owu no obetena kunya 37 years. Wow. Owu no 70 years. Ntu check here obe hima no 33. No nye menopause. Oye hima no wo ye. Nti enye no kre. Say also twabran san obe hima. Okay. Na ye cha time no. Politics in oye ansana ne ba to me no be di hene no. And also for 4 years Asante Edaho civil war. Emma nipa bebre wuye. E was civil war ni. Oh. Asana akwesa ma pepe be dan na Asantehemaa kwakudu asemu. Nto be ohene wie no. Ni ohena no ta na chipa o dwumadi nyina asana obedi hene no. Ene edwoso hene. Enu ntina kwa abre nyina edwoso kwa na e man hene. Nti e ba sa na edwoso se ne so so e man hene. Enu ne adesere de. Na Asantehemaa ehun se ofile asona. Nto sa asona nkuru mako dumi no 12. Eno de se edwoso ase. Na so mu nan wo ho a e Asantehemaa ku eno de man zan kuru no. Omo de anya edwoso de nti omu sa wa edwoso. E sa bi sa tira Asantehemaa. San kuru nan no bonre. Enyi nesu na wo setenu asenchen. Tano dumase. Ena tano dumase wo amantene tiri onde ko agona ho. Ena abrakaso so ye. Wata tano dumase wo ye dru agona nsa left. Ho ne ko ye de wo pa fa wa na ko abrakaso. Ho ne wo. Nsan kuru nan no. De omuso a kire bonre no asabi. Omuso a kire just no matter about Asantehemaa. I see. Nti no never ka so mo Asantehemaa mpon na so mo. Mo Asantehemaa mpon, bo mo koka bo re ho, mo koka just ho man me edu. Nti so san kro nkonya nan no. E ho asebi ba ho a. Just so hene nko antimi ntra ho nka. Just so be ka tira Asantehemaa no de ne chia me betene mu bi. Na so mo aka. Ono nko antimi ntra ho nka. E won kro bi re ho a etesa. E kro bi se se jamaase. O ene afijase, o mo so te sa o mampon. O mo sa o mampon san bi sa o mensia. Se adwrai. Aha, there. Okay. The person me who say, enti fa no se mo nwere hine. Bedi kan ko so a kire ensoan no se de isi no. First one no, okosoan okuro nim. Ohu, na nka se kan wana ba yewra. Omo de ndo mo so an chikuro no, no mo sa akosoan wo mampo, ayi adwoso. Se na sabi soan imprensa. Oh, okay. Nti obesoan wo ne kuro mo bo nwere. Na akosoan wo adwoso. Actually, just on here. No, just on here. Never mention everything. Oh, so tell the. I don't know. I am building. The business say you. Yeah, bedroom. To say that no me I sound of original sound. Yeah, well, oko mampon traditional cancer I wo. Efijase ni jamase. Oba agona traditional cancer obepoa. Oko nsuta I wo asaman. Oko adweso I wo sa nan amabodin. Bonre tano dumase abrakaso ni enyinesu. Oko friends Bechima yewo dwomo yewo tetri ene yewo tetement ya na oko adanse kra de ane egu ibiri kwa adubiase bobrase kusa ahensa akochere dompase ehonde omo ye be 10 years
no mo sai ho san sai wo menshi Nti de beka say you abrim ponfo na say beka say do so abrim pon. You abrim ponfo. No mo kan ho man mu yedu. Nti ye cha no a time na opsimi bra adwoso hene bua na ama omutumi jati bombo yemu. No mo ye ne man hene. Nti adwoso nkro na atwa ho hia no. Se kro no so hene nye asono ne a on kan adwoso traditional council. Nti asono nkro nko a na wo traditional council adwoso. Wow. Nti ti say kro bi ti say bua nkra asona. Onye menhia na ewo ho no bo sore omo nyina na so be hwan krobi ho ha ben just so pa se bia kwapra besia krom besia san kro ni omo kan just ebi ti se aha omo nyina kan just se ni pon ebrim pon you abrim pon omo be ko ase krobi a enye asona wo area ho no on kan traditional council no oh okay I feel Matty Honors. All right. Now, I quite say if free quando yard motos me no ebre so ba no. And na em say ahemare ana ebeto ho a mpanyifo na apɛ nti en konkra so. And na mankrofo adwen mo ye omo say yes ji say we twa branch and as I just panyini na yem person nkwala. Na fie na di asem baba fie na di asem mo no. Say ma na tifio. I'm out of you. Maybe the assembly. I'm out now, I'm saying, big and I'm saying, you know, I am around. Say that if you are there, a man at you. Mr. Afro, whom be more to you. There go man. And to the Anamoka. Man or to you on Honda Castle or man move on a yabra. Oh, yeah, baby. To Antissa. Okay. Interesting. And now, we're opinion of fear. To almost say, almost almost and yes, I said that a discrimination against a man. Na so baby I was say tono and to have infrato tinye nsan oh okay nti ono ekọ 1945 na nya amasa wanya akọ no ba 1945 for 77 o sha o mu cheri nti o pri ye chance ba he ma no mo ba no mo tena so che na so ye program pro o he ma wa che wo so pa kwando ya no on the so 41 years. We if you are now ba ye cha almost 37 years. And I see yenya I think so if you could be the second you are about 36 years. If you could be you are mommy. When you are 39 39 to 1 year second. Yeah. And I ye cha to 3. And I amasa when you are so 32 years. To 1 year to 4. Nti dey by na strength kwatin chama no say on so met me atwa 50 met me atwa sa in film. Wow. You really na ahema for ni na you really say my bobo so na me can say met me bobo so say o me timi hwe phone so di odi kai nyakuku siamo a 1701 to 1722 na nya ntim abamo ntim keti abamo 1722 to 1740 nenya ekwa free 1740 to 1768 nenya kwando yadom 1768 to 1809 wow nenya benya kosi adoma 1809 to 1819 nenya amasewa 1819 to 1828 nenya benya yadufie from 1828 to 1836 nenya benya afia sapon 1836 to 1857 nenya benya afia kobi 1857 to 1880. Nenya ye cha 1880 to 1917. Nenya kwadu yard motos mienu 1917 to 1945. Ama sawanya motos mienu 1945 to 1977. Nenya afia ko bi se 1 motos mienu 1977 to 2016. Nenya kwadu yard motos mienu 2017 to 2025. Next year benya ye cha motos mienu. Nti na Asantehemaa nyanya we na motos 15 Asantehemaa. You know, you share process I di Asantehemaa. Dedi kan said you see enim no you wha bon say yura na nonanom ebi me wan so mo dey see a channel so no say ebi a na oman hini say ne maami ni na yura da na se nye de ne ko. Once yakobo dwa da tai na chikuru no. Asantehemaa de no selection no say ni see no. Afei cyber ni omo fa so mu di nye din no.
Edin asma on abe me de pa ohene no ohema no omudin no enye no question program kunya dem no makwa akofa din Okay. Sesia no ye use oyo ohene wo kura ofiri ma ho wonu abusa panyin ne ohema mbetena ase no aka se ohene we ni we bedi we edumi nyuma we bedi nyuma we ntimehwe a we se na omusuba ye me fe nti we na person fa ne din nti wo choices me ansa one ubetumi afa omoma twam ni ba akudi na wabetoso mi na wabetoso mi ensa depend on nipa o afa sa din no two ubetumi de wa wudin a de wo abedi ade na three ubetumi de wudin afra obi a wabedi ade da din na de so afọ mi din na da abedi ade so na fe din no din na no so nkunya dem wododo sasa nkunya dem wono no so dodo obi aba fa ni din a ubetoso mi na wo so do akonya ba o na sabi ukwa na oso akonya si ho na se dan ego so ye hena dan mu so be do we tumi asidan kese na de nkunya na obi so na yes a chugu yeti mi bi firi bo David na ti de ono na konya to so 22 ho 22 nyina ego okay be so da fia ho ade nti ohima ade obeso di hima sada amfa dwa to anko sade o yede hene ye no ohima ade di hima ade srede o ka tre ohene ne keke na ohene no ene efie ma panifo ene busa panyi wa opebia ko tumi ko ka kire no mpempi na nti se ohene de na yede ensane we ko no ene ya nti sa enta amfulu sa procedure wa o pe no o tumi ka tre ohene na mpempi ya na ohene na etena se ene ni fam no ne ma panifo no adwene ho ene ebusa panyi na adwene ho na afi ono na ebe take decision but onye no ono kwa atena mfa saa adwene no ya mpempi o ka ono mo susu ho kakra na for the atomani nti ono na busa panyin ne fibu anu for no twen o mitimi dwene ho wia no ma frefie ho abusa afo ni na adehye ni na aba no the atomani se free na ko asmesi na beden be him to ka tomo wia na next stage ne se obefre ja asefo asa hene ne feku no ye ntwe ho kakra omobodin no obi so mpino ofie ona se antiase anya adwuma obi ani si ana ebitumi sa koye chikakra na oma ye bibidi afa ho so enu tina na obebodin no oni oye consultation but o kata won pene a also wonyina so a wa dance sesi a wo pese odi hene abranti a on so twam no so pese odi hene wo mempe wasem kra ba me atram konya say ko ba se use o yo hena ho niam be nwotwe dubi na etiri hwehwem no manya bi afa ho ameko mpe so me pene so ma so se bo mo ko adu se ma se na mo ko adu se sa ne ma ne bitimi form ho se bi akoda afiase a o tumi ye hema okay wakoju bi kuna wakoju bi kuna nka ho akamfu mu no wakoju bi o taware so tanya bon anya ware obi wako no ya wakoju no wako taware so no nya bon aware je se onyo ware wakoje se wakoje kura akoka ho okay ono no pa na ne buafu no aja hokọ de afan na be ma de o ti wona oba bi so ware wa oni ho aka sa wo pu no oba kama ba so ware be ma de o so pu no so she mmeme nyina no ko ware pa ye o no so ka ware pa ye na de ye so ka ware pa ye na se mitu na nka obi si oba be ware me na wa project ne ne o so pu no so e shinya me ni na bende eti wanya se wa didem ne sa ne ma na de ka fa me ma ho no bi afa ne ho de o so pu no so okay nti se wo ya busani ne ebu obi di na oso nti ase a oso was strong reason ba ko ne se bia onya busani dia fine but ya busani na on pe na untumi ka ho de okay nti o se ba na sa on bebo ni din pempi no eno nti no na busan panyin ne mba panyin fo ne dire ho ehun se everything is sorted bibia nti ase ya adwuma sa na abodi sa ni pa na woni so no ye yi no bi o ha ono aka ni na so na fi mpanifo no de o ma tena sa adwene ho asi ebia na akoka kyen na bia mba so a na akwa susu aso wodi bi am timpimpi ni ana ni pakro no ye bodi ne kire na na de ma no na ya na mpanifo adwene ho ache bi okra na be bosumi bibi no mo dwene ho de ho kita ho mo nko na ma ne wow nti ya de ma jasefo a na da ahemfo ebe tena ase so mo hia te se kuma traditional council na fo mo na kire se ohema esi anya ndi no na no ano no nti ebi akwesi dia na buku de bi ebe ba ho no eduru so na ya bodwata na ese de akire se won ni na so na send de
na ma fo ne ma ka ho aye no sa do nga be ka ho kan na kasa de ni ho empempi no ye bo ohima di juada edi ewukude echi ntinra na me suspect bi se ebi bitimi aba se bo ohima di nra no pa me ba hanyina na sa na ewu nti juada edi ewukude echi enim echi after ewukude no juada edi ho na no. Okay, nti ya wa de fere ndo consider so the next 5 days bitimi aba sa juada na tabodi okay. Wow, also the Iba Kwato Hopa, of which we all don't have any idea about. Okay, now if you want more, you share a other than just for a Tankuyan, you're just an idea. Woman, share or him, and now Henry, now him feeling home sense. You are Henry for you or him after be only the kind of money. And I or Henry and him, you are only an answer to Henry and now him and Wakam. It is or Henry who are. Just a phone of a him answer him. Someone tell him. I know him what just phone of a him so. The jazz no him just no jazz and I said jazz if I him just no him just so. They say by any just him out. Every afternoon must start to do with the avenue. Just near Chimu, your mom or him horny or more him out. But a million hour and me back. It's one not is him or him on the team. Otumfuo jazz him. And yet, how can I make just in general? Meaning, but in the year cat, no, ready. Any of these year, they say, Cecilia, Otumfuo jazz in Nena, just in the business, and on him also hold just for now. Otumfuo jazz in Nona, at the business. John, no, or now him or him holding. Okay, son of me. But him also on the jazz say, I am for be only. Or more, I am for you more than been in Shire so. Oh, just what don't know, Nahima. Aye, Cordia, Cordia was set my family, or Nahima. A bon Cordy. Aye, okay. Friends say, Francie, if you are not considered massive, also him a ho. Or Henry Okoben. The friend him a Henry Okoben. I know what being here. Fantastic, or Henry Cocobe. Na ye kana Henry Cocobe. On and so Omo no, Omo Asantehemaa. Okay. Or Henry Momo was Asantehemaa, or him for no, or him and a Korean there, so you be my old Henry man. To Korean there or Barn there. But on no name in a Bemo can whom you know more Asantehemaa. Oh, okay. And a doom, Bafford doom him. Or also Asantehemaa. Name Bafford doom him, or no special. A doom train say, where security my boss and him at home by. And a bra for him and a boss and him by. But a doom him and the can't be such as something and son of yeah, the assassin did not come out. Asantehemaa. Now, so I have a maca, my boy, and almost such as something is no more between the almost half and a moon sign to something. Almost be sure something who almost quite no Asantehemaa, no more half and a moon sign to almost and wow. Into your best day, pa. Yeah, almost young him for teaching. And I make you more example. Now, me say, like, person, so me, you are bring. Only Abraham for wow. Into a bine, France, a bine cordier, a bine shire so, a bine or Henry Cocoben, a bine friends, Sanku and Robo to a doom, almost an hour as him. By a doom in Kwan, a day after I be such as something. We are not him. Now, so I imagine and the master him, I saw, or no Kwan, one in town. He may be in Coconua. Miss Red, as I think my Coconua, can't Coconua say, or no one in town. Which I think I won't cry as soon as direct, and been my watch on. Direct. Oh, some credit a man. And I hold the can I him crown. Only the more draftful. Until man, I am not so much a net or motive no into my bone or me as Asantehemaa more draftful. Nothing can hire him quiet. Okay, my man, son, I can him cry. Tina is yard, may there be a mission yard. Yesterday, make come, yes, the woman. And I know home never shall be Miss Mission. Aha, Mission, near my mean man, I meant to ask you. Me home penny for my woman who you might. Missing be so more. Said Anna, my who win.
Say, near Chimney. No, okay. Who's an enemy at DB Namin, the old patcher, two and part of Musena is other irons are not teaching. And man who name I'm so no one. General, you share said ye, and I don't be so cheer. Oba so say, yes, say, Patemunsa. A book one come to me, Pim. Now you're fracking and Sire Huang. O father could better die whom we do not ever consider Sayano. And you'll be on the search as Asantehemaa as a tonight. A bit more as Asantehemaa Betnasia, quite some on search as Asantehemaa. Eh, now, a person, and shall be an ice as and a blue be as until no be an Asantehemaa. the business so you know a demo. I be me no demo, and the business no council. The business a bedroom. Bedroom near whom, to Bedroom do be a Yeah. now you bedroom, a be me no demo, and the being of council. Council then take on it. Sir, what kind of animal never tobacco in this year? Ayo. Until I don't know yet what to be or to them honor. No be Marcus Archer. Obi soon saw any say, as I think I saw a banner. Oh, and I saw managing mention. Must be at an honor near. Hey. And I bedroom no. If you must Archer, do not say, no fear, Paul. Or more, I inquire Henry. Until I can't say swat. Yes, what a tribute deca. Yes, what a summer man. Yeah, there's some catchy man. If you so search any, we are no much anything. If you search and no bunny mass no. And I confirm not to the no search and also the also on the elevated one, make us a higher one. But do one and the end. If you so is we are, I see, on chair on him. Until you sign a hold on, and now you're deep pumping suicide as Asantehemaa. And I couldn't Chapano, couldn't Chapano, a Yashiba. And so, Uncle Phony Pumpun soon, and you have a pretty say, Sashiba on the back, honey. It was no moment, and they come home by a wolf who are in the boat. Until Yasna Pumpus in the ban, Nashiba no. It's a my head at the innocent. I did a Pumpus, and I've been for the sugar. No, I am from baby Pumpus. Canon Naka, a moment, you could be a honma. No, could not cherry ye, no money de Ashiba. Now, so be more honma, or motive Pumpus, or money say a fan basin to more. I move on home from Pumpus, El Quahiba. A move on from Hibana Pumpus. So, by you are nature, the old division now. There be another home penny for no so much. You didn't know, Nka, na ka almost nke mo agona panifo ne kan ah man tuntum ba se me say me ya henkwa me kura tinye mo hena e wo se me hu so hena wo bai ne gina pen no e wo se me hena me kuta tinye no e wo se me dum tinye no na se e wo se hena no me tu ni che no e wo se so gina ho e wo se ko an to ne nyina wo se na alert o hena no nti woni o hena ho ma me ka brofo kakra bi film it's as good as the courtiers or the attendants. Okay. Wa omo ma twa ohene ho achara omo manage ohene ya omo ohene no yeah nti ohene bi pia se ebe sori ana se ebe tena ase na yin na na gina na henkwa wo so mutumi church sa e na blame no ke sepa me ma acha me hene fo ne ebia jase hene fo no ebi o ha no mo ni mama dwuma nti na sa na ko so nti for example o ma hene te ho na brempon na so tu che wa hene che na so tu na ko ha on tuma sana ba chia o ma hene o tie dwom and now so my hen people jabas no my hen kuta kobonchini ya na se chini yake twana o brempon so kuta kobonchini so dumo de unless my hen kuta benchini ye e basa eno so kra obedumo de no twam wi ansa no san bi oje o my hen pi no oba o sore na wa you o che no akụ ha ontuma ebu enchese onye ohen sa efekeke aha o de ni di ma de sana na yeso a hye waso so de bia ma wo na ye fe me drum na nan mo anim na me de na esi foma ma men time so me ye ho wo mo ye sa da se ko ye bia se hu se Asantehemaa bia ba ho sa no ye tun for brempo na na ono nkwa na ba dro ehwa na odent ma na bubu mu na kwaji tinye na bisu so ah se hwe afo nu se ba sa onu ma nyanya ye omudu jabo na so bia di kan be tia me krom hene
no onye me krom hene minim no minim say o mensia o ye brempon ha na onye me krom hene kra so the nya ene je fans ni nyina je fans ni nyina esi o so atre side ho ba bi wow e ko je fans ni nyina na ba nti e ma ne ye nmunyam hye enkyere hwe e nmunyam hye nti the person me hu say na nanom na omokọ na Asantehemaa ho street kokusan ho street so the year you no Abraham so omo ye na ye twa ye hu bi no ase ho niema no ye very a mile outside eba out they akwa ni say ahemfo sha wo ho na yeketua bi na omo ba ya bibiri no omo da so ahode nti seven previous bi ko ma bi mai nti ni ehu bi nti ankure am bobo so some the car ni ebe boten to atna ho twen me yefere wo sa me ji se ni na be si nti me ka say ebi nsi ni mehwe ase na sa na me bo mpae bo person ebi na bi da ho okay ni ko dis ko hwemu he se bi da ho ebi da ho nti ebi ni se maka won say chief on channel so say say okuru bi efre no ohene yire kokoben na so ohene yire osan yo hema akuru ni ne dia ene kokoben ye ne dia ono oba Asantehemaa ho nti se yira efre na Kumasi traditional cancer obebe bia na oya ono omebi kokoben ya ona na hema omo ko na hema ho to mo na mmebi yira Asantehemaa omebi na hema eba dia omo bebe bi omo so ni na hema omo so omo asetena omo tena ho na hema ni ho nyina na ide so di asem na otwebia no mo di asem em sempre no sempre okay no mo di asem omo tradi aware sem abusia sem se obi ne maame kuntokwa obi ne papa emiafo bi sa na ni nyina ye ka ho asem ho na hema sem aye afisem na sabi previous na hema mo bi nom na omaja omajuma na za bedan radio discussion toda na sem bi wo ho na ye ka na obedwam wonim se ye ka ware sem aho na obi so ja na ire se obi a wa mia toothpaste se do simi an na nya na fintu ja na ho pempin pamo ma nyina fi binoji na se na me ma hwewa wanu mu ha no ne afamo mu afi because ebia na far deeper than toothpaste na toothpaste na just trigger obi ja na ire se o se na ire no ebia o sera ebia wonyare ntem na no sabu se ne no asem bi wo ho no bia o peso beka nti ehwe mu amani mu ha asem amotimi keep secret na wa adwini so asabi ne afamo mu afi ho na ka o ma adwini mu do no matimi a discuss asem na nkasa nti ho no di asem no ma ne wi e ma aware for nsan ko fi na ti se radio so dia e bi tena we di ho atema a yenko nwie na aware na wi aye reconcilable ye come on ye bi I see nti the na person me hunu say bia yetimi kantam bi wo ho abusuo asem bi wo hini we yesi say the year atnase ye yetimi yesa na asase sema na se konyasema eba na Asantehemaa okay na na omo no hwe afisem bebrebe toda omo boka ho okay me camera bi asu bi ba sa na otu no kunja omo hwem hwe se na be management na ase nti na ba ne jan nti na hema mo ma no kakra omo ko se na juma fi de be bo so ne so mo ba na saware na gina asunji aba na sa na ma ye nka ho asem nti amanfo nim na hema ahemfi no ho fa so won se omo ana sodo ni kakrafa na hema ho pa omo na ya na brebi a omo aduane e wa ahemfi se we ahoho ene akwantufo bi twam ne bi a omo nya bi adi a omo nya bi adi nyina se na hema nti odi djuma bebre bo na ya Asante ya structure ahen ni such that ahema no inform djuma di metotutu abonten basbasa nti na mpempi no ya na ye hia oba oye mature da o me no social media content creator awa be di hima yes awa here obe hu for forward or dem for secret ba be here stories ama a creative programs akwai so akwa asma che o so for now so no be preaching on the same teacher wa mo din fra say na wa hu ti o ze wa aha nti ye hia obi a on fancy bi sa metanta ma nti ahema adwuma di no so ho pa okay abusuanti general form na yeguso a yene no etwetwe enkomo no aha ADUMASA TV Cecilia Basoa yeda sepa nyame
onshow nti na ne de bakasa Asantehemaa nyina eda ayate eno no general yewie ahade de mekasi be wi ayede se de rekum de no betwa to na wa kle ho rekum de no so on nti o na afọdi injection so sa no ka ma afọdi injection na ehwe obi na yehu na aha first and foremost no sisi ya ho ADUMASA TV ya okan na meti ADUMASA no meti ADUMASA hena I mean who am I say me say ADUMASA hena me pene so I mean ya ka bibi wo court locus say wo ye hwan ya wo de asemi ba asemani wo ye kura so dikru tete wo ye kura so dikru ya fan so wo ye kura so dikru ya fan say ajadum so ye de shiampa wo so wo fa so person odi hena ena ajija ato abae odi ja ato komo ohima na ojituma nim de otre ohima ne pa kire say wo kan busuan no ntini ma ajija ato atu omo so ayina ahima di kaka chom so mo free ayi there be kodivu enye de na ahima kan de oyeye no e wa amamre mu no me say wo di ja ato komo ohima say tisi a ho hwe tisi a goso akonya ato me de me ko me ja ato akogoso omonye because oje a na tese ma be na ne goso this year nti me de kwa wonye wo goso no nye goso ni nti oje kraso dikro no oje jato anu because this year na no obesa akonya nde o this year na o dikro no na nye ade ase na o de enfa say o ya ade ase se nipa mienu pe kra kopa akonya yet min kan mienu mum ka say joint chiefs ba ko na benya ba ko be na be here nti ba ko no koye hini wi a eno anu no na ka de ma ono no nipa na nti ka ba ko na ka no ko nso wa ko se na ti say onko twen protest omo se e na hwe me ba me sa ka se bi o de Assemble Asantehemaa nim am man fo ni masim bi e wo se da ka hwe Supreme Court ruling bi ba 2008 concerning Kenya ase wo se o de Assemble Asantehemaa nim na Asantehemaa oji tum sa Asantehemaa tum no so a o party se otumi di Asem odi Asem wi no ano wo so o de Assemble Asantehemaa nim de odi kan ye o de Assemble Asantehemaa odi kan se me se Otumfuo ntam kese kan tam kese se me di tum se wo tumi wa atemuri so na se do be sia kana ko bia no me fua so o je say na kan say I promise on my own and be on share affirmation that you recognize his jurisdiction over the matter before him and that it is mandatory that whatever comes out you accept it in good faith and it is binding legally binding on you. Okay. You can take it to any court. Ntina Asantehemaa be can say what so ya Asantehemaa no. Want me find court man ni for. The into can say court no recognize say so the arbitration kon no ojitum say otumi wasem so. Odi asem ye twa. Enso nkofo adwen say so bebu mra no so onfa agi Ghana mra. Ono Asantehemaa bebu mra. Say the ntino bebu mra. To statement. Asantehemaa no mra ho ne manyina nko bi wa ha. Eno no agye mu de ma Ghana. On say free be prepare assembly hall. Asantehemaa parliament no. Okay. No the check Ghana by. Zoo Asantehemaa dey see here. Cultural center Asantehemaa dey see here. Oni Alanchemantin papa. Na national of chiefs na amai hene na offices. No the check Asantehemaa. On say prison wa ha. Na Asantehemaa prison no. Your police station na Asantehemaa ni police no. No the nyina check Ghana by. Enti ono onpedo obu obete oye outlaw onimra so a enko sa kwan no na beginning of Ghana na ka man sa kwan but he ceded or the nyina ma ban Ghana say prison e wo ha no Ghana prison service for na wo ho ntina police station e wo ha no Ghana police service for na wo ho ntina fire service na wo ha no Ghana national fire service na wo ha ntina menshia hospital no Ghana health service for na wo ho no o just say ntina man na ye kwa on say zoo minister of tourism the omo na manage so Asantehemaa dey see ni okay sa na cultural center na ya Asantehemaa dia prepare assembly oni nya say dey am aban national of say dey am aban yeah dey bi no onye Ghana enti so obi say obe cause confusion one no cross the crew wa ma heavy it means that we accept Asantehemaa jurisdiction about the matter shey Asantehemaa he doesn't fish for cases on 1919 calling am court on time say mo na mo dey buy you he doesn't fish for cases. Until a high time we tell them what they need to know. I say you move na or any any dear, or any afamu dear. By us and cry, and crab on the same home. Sepany bonnet, so my ask Jim, son of Becacusi. What they are some about penny now won't be the assembly or National Society.
wo de akonya wo be pra akonya wo nipa na yaje na dwa ato a just wo condition hwe ma me trawade wo no wo busuani abe brekum hene wo bu afu na me akonya no ba bia me so me kase wo kra za wo de wo kofi out mu ram na me kwa je me boko kokko no bia de me ni akonya me so me kase ko pepe mu na mu odi na me se nipa akobɛ ne bedi okay me fie sisi a me fie nkwa de akonya ba ho a se me ni me ni abe ma ye nche ni a ho ma nya me ni abe ma me nya nti je beko bi o so jitum you have to learn how to accept some of these things na man monyo na bi mama hit bahadodo ye ka say mame enkan wincho granted substituted service people from the judicial committee substituted people na simple a year try na say me hwɛ de ade ama yes me fa people mama ya me nya on fa ma nti court ama me kwan say so me fa nya WhatsApp message o so fa me bo ba bia ejiri say da bia otwem ho asori awoko adwuma awoko baby I did say obeko bia say auto newspaper en fan kobo e din say o Facebook en fan koto say be eden ya mu ba ko be ma wo hu na wo hu a so the in the letter no court ne frɛ wo ya na obi a o yes na o be so ma zoom say ni pa kro say the paper no come no ye hu no this ono pa tre say o hu breku ma hema no de ama nti say na sa de no so ye wi o did say breku ma hema e betwam o ahemfi no nim to de ko ba ahemfi no nim hu o did say breku ma hema ebia obekọ akọkan daily graphic to record daily graphic oje se beku mahema ebia obekọ akọ really WhatsApp message to the WhatsApp no ebia beku mahema obekọ akọ twem akọ asori to ko ba asori dan anim se be ne fan substitute service e wo se ya serve letter na hu ba bia be nya nti ba bia bi so ba fa bia ye de to ho nti udu ha na wo hu na me chere say you see no na court no say unhu no appear before wo mo anasese aha say ye de command Asante command be hu de letter ni ah okay so that service na tire say ye farmer okay ndi wala tanim de yenye hwade kuro wom na emom no ye hwehwew na ya serve let bi nti say ye otena ye sia na be de let ni mu na ya ka substitute service no hu ya na be kan let ni mu asem nti for now substitute service ni tire say me hwehwew de krata we ama me hu na kwasi okay akwa we de otaa o mu hu nyom nyina na ba menhia tie akwa de otaa ready WhatsApp message fa send WhatsApp and no substitute service akwa we ni fie wo ebia santase fakobo santase negate ano santase station otaa be jina be fa trotro akwa we wo kwa asori room asori na wo han na da fakobo room asori akwa we otaa koto de no restaurant ni akobo restaurant and no fa substitute service tisi de no ko wi a afi ne baba letter no substance of the letter na committee no yaka judicial committee a one mo na teso was our house interesting pa ye on crofobia se me from big sister e wa hemfunsia bi ho a obi a illegal na bono region ho o mo na esi sere mo form sa committee na so obi a bo obi a ho ban nti ba ko ni suma ba ko ni dwunini ba ko ni drobo ba ko ni jewanti kwantuma mu na nso atre so mo na di sa adwuma no nti o tell me about so proper okay nti judicial committee no mo ho ni nyina o so bi o wo so bia wo judicial committee bia so bono region bia currently obi akonya wodi na ho asem na obi ade da no yonko de ani nti wa hwe na o koye so o ko kame de na o ko kan bebi wa hwe me ya kan de na yu afi nti obi an tran kan yonko de me ka sa lawyer fo na tete so nananum na o mo ma ba illegally ya na tete so illegally sa no abo san konya na so san konya ni nyina no mo so mba illegally na say nyina te Ghana what show say illegally because o mo no say gazette aban jomatu wonu de gazette sir jesi ajo what member gazette no e wo say sheda be kire mu yi pa he say me maware me reading the bon me no me ba fa de kwaku jesi ni mako me koye ne ho ade woni nsem nti me koye no me wofa ene me papa mo ene tua tirin sama papa no ena ya ware no na ma gina ware nti me gina ware wi no ene makọ aban mu say me ko ka say aban di adanse say free na ekọ me ne Yvonne ene friend gazette no aban ni hu to me say ono ka so ono tin ba bi so ogu me ma ware because ya ware na de be kire no nti gazette na e wadi hene wo kuro ma wie no ni akọ register say sampa hene wo so ya kire wura wie no na akọ register sa na ye no nti amanfo say Otumfuo say gazette na nti de me kire mu sisi ana kire say aware paper keke no marriage certificate keke na nya aware because ko bebre ya ye marriage certificate omo ware ni pakro esa say buchi sem but o ko ware ni pa no ofie wie na ya ware na ko register
na SCP already sakwa waware to say we yengazo to kwa yo hene sa nti wo koye hene e wo amamre kwan so dwie a wo ye hene na akwakyerɛ aban mu kɛkɛ nti judicial committee ne den na ye house no e ya na just procedural kɛkɛ e ho ne si hene e ne ntu hene o hene ne de esi wo fie na akɔ register nti wo ye sampa ka Asantehemaa wo bedi hene no wo Otumfuo ni mu dwie a e na esi gazette abam nti wo tumi sa Otumfuo koye gazette na ka so wo hene ena wo a friend say wontumi enka say wa bo Otumfuo nko a wo bo Otumfuo nko a na eno na mo ayo hene but send be aban mu recognition be wanti na de gazette na ka ti gazette it doesn't necessarily make you the chief but e mane emu ACP kakra ka ho ana nam chitim say to say nano eye brekum ene agona be saye no Asantehemaa shey bi mo ba da ase na afi ye wura tu na kratefo baako ene na chairman baako aboma kobu akonta a cheche ne me wakonya ne ho nyina enu no wie a afi no wie process no afi gazette ne be ma na ese ho yo hen ba gazette no de no nye ne ma yo hen so ni pa bro ma ware wo grata so mu ni re I see tinya mo teme chichim yo ya tiase pa enti be jawo ha no bre no ko na nyame ya adumo china busua se de general aka no nyame ya adumo china no ya be san atwa so ebre no ne bre no enti ochina ADUMASA TV so nko ba bia general form ene ne menya no medin dia tesem no kroku san so na me big men na ya ene Billy eso so ebo me chidom di mo den pa Asantehemaa nyina nkwaso makram